على كل حال دبين سن دغادا دبين سن جديرادا معجزة جتشو جديرات تقومتي أماس جديران سن آزر دؤرا خاصو لالتي نمتي عيسان دؤا خاسسن آزري إسا دؤي قيا أفر قبري خيسة تائي خاسي واني بيقو قبدن آزر نما بيكم على بيتنا خيستي جديرا جتة جديرا هم جتو سلا ركو هم تكانو كنا مجتة غاري أماس ونين سيفي مبربادو نمتجسون وان تكنغوني خجبا في خيانة ملي يا خبير تتشخب جما خين وقتك شودم تنيجرتن لما دا شودم منقبدن واني معجزة جانين انجرتو اني وانين جوم بيخو علمي يوناكي مخن خدو آخئ قويا فردرتي خفياك أبو خد ديمو تونسا مادا قويا فن كبري خيستي أولا ميدا برسمالي إيسا وجن والمرحتني توهو قبا أكمو بيكموتي إيسا الناصرين خن معجزاتك كان قبو يونا قافتن فرماتني ركو خناف مالي جتني يو خنقافتن تهي أني سنين جاء يرو أمتجر خنقيستي أمة شكسيسو قبنا دلقا نمتجخن دلقو خيستي أمني أكئس شكو قدو لقبنا سنين جاء إسا دردفسيسو خيستيس أما يادا بريدة تقوتو نادو في خرصا أمتا إرجيني إسا يرو لما فاتف ها مكرني نما برا خاسو إسا رها بربادني أكما نما سنين جئ خانتي جزي إسا رها بربادن وان خناكو قول يودن ده خرا جيروت أستيبسو نما دوئي أمتا خم تقوتاء قبري خيسا جزي سن يا خبيروتي خبجمو جتشون نملا دبينتون معجزانا قلبي فنا نينجي يوان خنا خغدو دنديوته ونكون معجزا دوغا خيسا توكوتو نملا جنك جيسا وجرات سمال غونا دوبا لكي قدومان دندي مالي فجأة ونسون بر وان كينيا إسر بربكا قراجي روتي أستيبسو نما بكمات خدوي أمات هدو دردوي جتشوخية فكينيا أكينيو أكا هيرودوس قدا أبا هيرودوس جتشوخن كيتي أني خانين جتشو بربادي روحي أبا موتيشا جذباسونيتي دبيتو نادر جرتي روحي أبا جذباسوني جرتي نافتا جرتي دبيتو لا فاكت إسيني قرنا يا خبجمو دبيتنا يفرادي سنغاري نفكاد وني أما جتشجرهن يوغور هيرودوس جلاو جت وان نكبتو بيتني ما قال خنا إنيان قوتا تجتشو حتى إساني لين رحمة فكري دعانو خاصو جزيسو دبين سني رحمتو غرو يا خبجم توتا هيرودوس قدام سن دعا أسخئ خارا قبر ما دوران اتجر سني ندي بسا بني سمان تنيتان أما أركنتهم فقات بيغا أبماتو بيغا أكن غوغو تاو يودو آخينا مجسون والنشكين قبل إني واسخين ويدلنو أجيسا وان دهابا نتمنى خيست مولك قبل سني بيتني ميسوني تنفتنا مج رحمة قبو نبيتني خنافو نرها خافو
الرابور كيوخي خيصافو إسنين متكم فلو خيصافو نمو قفوصون تاني نتي خبيرو تيم بيت المقدس خان أركا خين ينفلو برنامجي هاتن هيرودوس جتنيسا خواجمتوتا مالتا تنسى برا أكوان عيسان خاصو دنديوتك معجزاسا أكنا مدوغم سير ياساو جرتني أكاني سنركو تخا أكس فكاتن يو خي أكم تانا خيسا برسينتني والمرم جرتني أمنا خواجمتوتا واني عيسان قدسو المعجزة لبو تينياس لغاتنا هافودا تشيفلو akkasi dubbin feenu fedhu baannu nuti Iisaa dadhabsiisuudhaafi akkanatti bat jirra kabajamtoota nuti munaafiqa haqanii beena garuu ni dinna nuti dhagayaa didaadha na jala sarara ni beeytanii jazaan nama nabittiin amannee maal akka ta'e jechuun nama ruuxii fi malaa'ikattiin amanne ni beeytanii jazaasaa جبريل روحي ملائكة لي دبي بلاغلا كنا سوفرا حديث نومي لغي يا خبير تيجا إسن أكيدان تيسن سري متي وانا كنات تأكنا والنسني بينا أرونو تفرس يونيني في أمني إدلو شريعة قوتو تتأمنا توراة موسى خيستهم ميجرا ملائكاني في روح أكجر تتأكد أمن قادو بنشو فيوته أني جتخنا ونين دبدف سيارسو في متي يا فريسي جتقي خينيا أني وانو من ملتي تأمنو أني سنين دبدف بس غاريدا هيا أما جيماتي إيسا الناصري بردقاتي غافتا خراجرو أسدي بسنما برا أما تخومي هدو دردو ججو أما تخومي هدو قلبي فضا وانين إسني جي حرفي دان حفظا أما تخومي هدو أنينين بيخا سام سام إلما نوح إلما نبي نوح صالح تجسون أوو خين يخدرا ججو نتي عبراني يوتا في أماس أبو قدا عرباتي سيني قبرين سابق بكم تورا جرتي بكا خبجا قبدو جرتي قبرين سا جراتيس نوري إيخا غرو يسن تولي قلتني جرتني إسا جراتيسو خنرتي بودا خاسي ركون تقو هن مجتني تولي قلتني جرتني لكي أكس قرون دندو مالفين أكاكنا سنجوني بيتني قبرين سام أما قلادا ونها في تكنجر بر إيقا دوئني توري تورا أمتا كما تورا أمتا كما سديني تهافي بر خلافو قبرين سن قبري كلا بيه بيچاتي چچو دلال أكنا خاخنو بديني سني فخطا يا دخناتو إباتي تهجو خنو إيخا قرو دبيتنا نما بكان ديو أكمت أركجو قفتا خينيا أمريتنا نسرت ديسي من قدو أرمد أبوتو تنتين سيفا خدا يا خبيرتي تشخين يا غاري نولامين خن أمرياتي بانتو سنين لابتشوني دندينيا نولامين ديني إسان مرمات ديري سيني هنچو فافاني غوغوي سينا مرماتي نيتي ديري سينا هنگ مرادا نتي بربانو قوتنو تتي يا خب جماعة هاي تاتي دبين دلتشي سندرا دابتو قن كتاب موسى خدمون أمري سافيته يا دخيستان تفرجو على فلانو برانكب خنافو ديما أكا واني ديمتني في قلمقو أسماين دعاي سني قدا سام المنوح قابل قلالا ماق صغرمو تتنجان دوفون مرين دوفن إن أجويت خنافو نمتك نتندك بدب سري نندم يا أما
Farahan Muhammad Gursum present. Farahan Muhammad Gursum present. Ya barsiisa, yaa barsiisa, hool dabrisiin keessummachiisa. Isin armaan keessatti argamuu keessaniif haalaan gammannee jirra. Warri kunis kunoo saahibbootan kiyya. Saahibbootan kiyya warra Firriisiyyoonaatirraa Beeytal Maqdis irraa dhufan. Gataa gaafii qabna jiru jira. Gataa. Isaan idiluu maaliif harka dhiqatansa? Darastichi sun maal jedhe? Uummanni kun maaliif harka isaanii dhiqatan jedhe? Tun gaafii akkamii duubaree beekamte? Petros ija isaanii gizeen laalu habarsiisaa keenya kana waaqoo dhuftee manna fakkaata. Sirrii jirta. Wahumaa jira fakkaata bakka tana. Yaa Iisaa gaafii takkaan qaba. Maaliifii fi hin kabajne warri si jala deemu aadaa abbootii teenyaa? Maaliifii fi harka isaanii hin dhiqanne nyaata nyaachuu isaanii dura. Farahan Muhammad Gursum present. Farahan Muhammad Gursum present. Anis gaafii takkaan isiniif qaba. Maaliif shari'aa Rabbii balleessitan? Qaalii isaa faalleessitan? Maal goone? Nuti warra shari'aa Rabbii balleessu. Ilmaan hiyyeeyyiitii irratti murteessitaniiti jirtan. Amma xiqqoo qaban afaanii fuutanii qodhaa Beetal Maqdisiif jettanii. Isaanis filannoo biraan qaban waan isin jettaniin fiduu malee silaa waan ilmaan isaanii nyaachisan isinii fidan. Duuba summaan rakkoo qaba. Qodhaa guuruun karaa Rabbiitti irratti hin jiru jechuu keeti ati. Yoo isaan ifiifuu hin qabne hoo ammas malee. Ijoolleen biraa rakkatti kuni maallaqa Rabbiiti ja'anii. Rakkoo guddoo keessa seenan. Nama mu'mina Yahudaa ta'e idil irratti isarratti dirqama maallaqa isaa idil karaa Rabbiitti irra baasuun Rabbiif kanne jechuudha.
yaa manguddoo malaanyaattuu hijibduule. Yaa Ciisaa, waan jechu jirtu beeytee? Yaa malaanyaattuule rabbiin baahii maallaqaa qabaa? Ittiin haajamu. Rabbii waan akkasitti haajamu irra dureessa. Manguddoo malaanyaattuule rabbiin nyaatatti hin haajamu. Akkasuma ammas dhugaatitti hin haajamu. Wanni nuti irraa barbaanne bara maallaqa isaaniitirraa hanga awwaatqash akka nazirii seenaniifi idil maallaqa isaaniitiimi. Malaanyaata. Malaanyaattuule keesha keessan guuttachuu fi miskiina cinqu jirtan. Isin ummata irratti ba'aa ta'u jirtan. Ba'aa isaaniitii irratti ba'aa biraa irratti ta'u jirtan. Isin seera adda addaa ummata irratti fi'u jirtan. Kan ifiifuu isin seera sunitti hin dalayin. Beekaa zulmiin addunyaa tana irratti argamte idil sababa manguddoolee ganda keeysaatiin. Agartanii ni dhageessanii miti akkatti dubbisu jiru culamaa'ii gurguddoo Yahudaa tana. Mee naa himaa. Eenyutu ajaje akka sanama gabbaran addunyaa tana irratti? Manguddoo fi khabiirootiidhaami? Fi baclabakiimi? Mooticha abbaa isaa jaalatu tokkoomi? Maqaan abbaa isaa Bacal ture. Bacal ture. Ni ajaje mootichi sun akka footoon abbaa isaa tolfamu. Akkasitti magaalaa walakkaa akka dhaabbatu godhe akka uummanni idil gabbaru. Eegasii mootichi labsii baase namni footoo sunitti dhihaatu nagaya taha rakkoon takka isan tuyxu je'ee labsii baase. Akkasitti dargaan zamana sunii dargaaleen akkasitti ilillii fi waan adda addaa footoo dhiheessu turan. Jaalala mooticha sunii argachuuf. Yeroo xiqqoo booda garuu yeruma xiqqashoo booda ililliin tun bakka buufamtee hara maallaqaa fi nyaataatitti hanga rabbii keenya jaanii amantakka gahan. Eegasiiseente aadaan tun karaa shari'aa isaanii. Akkasitti sanamni Bacal faca'e addunyaa kanarratti. Rabbiin akkana je'e nabi Ashaa'iyaadhaan. Ummanni kun baaxiliin na gabbaru jira shari'aati jaballeessanii sunnaa manguddoo isaanii jala deemanii. Dhagahi deebisaa gaafii teetareefu yaa khabirticha. Waa nyaatanii dhuguun osoo harka hin dhiqanne nama hin najjisuutii beeki. Wanni afaanirraa karaa qaama namaa seenu abadan nama hin najjisu. Garuu wanni ilma namaa najjisu waan isarraa as bahudha. Akka yaada keetiititti yoon foon booyyee nyaadhe ifi nyaata najjisa biraa hin najjifamu jechuu keeti. Beeki macsiyaan qalbii ilma namaa keessan seentu. Garuu nyaata haraam nyaachuun waan rabbiin hin jaalanne dalaguu kan kee mul'isa. Beeki yaa khabiirticha yoo Yahudaan amma sanama mukaa fi dhagaarraa tolfame hin gabbarrellee sanama aynata biraa gabbaru jirti. Ciisaa sanama gabbaru jirtan nuun jettaa? Mee nuti sanama gabbarraa? Manni Yahudaa sanama gabbaraa? Waa xiqqashollee hin qaanfattu. Jechi kun kufrii gurguddaa. Shari'aan hin jettu rabbi gabbare aqlii kee idilin. Qaamaa fi qalbii keessan idilinuu rabbi gabbaraan jettu shari'aan. Beekaa wanni ilmi namaa jaalate idil sanama taha. Rabbii isaati taha. Sanamni nama zinaa godhu waan zinaatti godhu sunidha. Sanamni nama qaama isaa khaddamaa oolu qaama isaa suni. وصنم الطماع هو الذهب والفضة. Miizaana kanarra dhaabbadhaatiif laala. Gizee sun beeytan sanama meeqa? Banii Israa'el sanama meeqa akka gabbaru jirtu? Hogguus deebisaa isaa harkatta.
ننديما فرحان محمد قسم بريزنت فرحان محمد قسم بريزنت وان خنا كلو خدن ديون صوان يسون دلو أما خاصاني أبو الريب كون ريب كدو إبو يا بيتم كيار كوفتيس نغنياتي أزر برك دو في دو دو بوسا كدو قد نمني بيكون دو إسني صاحبي إيساتي والمريحاتي نفجاتي خجيبا برسر بيرت يجرا إذا آزار أولا بصوت أني أتجرا إذا أولا أركين إجرا إذا آزار كبري خاصو أتجرا ما لف خجيبا نبي ربي ترتي هاسوي إكاش هو أوبسني أغرتا يا برسيسا إن أغرتو لال إن أغرتو القبرين تقول بربيتي جراريكي أما سانسيف ديبيا يو قبري تنخيسا ريفكي جراتي بيتي جرجت برسيسا ميمال جتخا قبري خيسا بهاجين أبو وانجي نجيني أسبي قبري خيسا أسبي هيا هيا إلما نبي نوح سقليت يا كدقي سنين بيخا مقارب بي توكي شاوان هند دندي أرندي سين أججا كاسخات أما كاسخات مسي أججا الله خاسي خلو الله قدرة كم خاسيقرو الله هنواني كم خاسيقرو الله خلو خاسي قدرة أنا نما قدرة الله جايبا كم خاسي وانتم قدرة دوكان خنا سيخنا يا قبر ربي سجلا أوات بيان نبي ربي مينو في 200 مينا في يا قبر ربي أني قبر ربي
سام إلما نبي نوح نبي الله الرحمن أني إلمان نبي نوح سدين خيسا توكو ور بلا بشاني سن خيسا خيسا توكو سام نايم أني أين يونيفيتا إيين آتي عيسى آتي نبي عيسى قربا مريماتي مريما انت لعمران آتي عيسى نبي قدا إرقميدا قم إلمان إسرائيل يا سام وحي ربي ترابي خيتين هالون رفنس خيتي هالان قراج آكته أما كزيل لالوغرو أديدا ربي قدتين سيف خخدا أكما أتجت سنتوري قرو كزينا يامتو سن نفكاتي خنقي آمان لابتي sodaa guddoon na qabate qiyaamaa sunirra gizee sun na addaate rifeensi mataa areeda rabbi siif gaafadhu akka karaa jiruu as deebitu yeroo lamadaa akka ummata kana wajjin jiraattu yaa nabii rabbi namni addunyaa tanarra jiraatu idil hadhaa du'aadan dhamuunsaa hin oolu gizee ruuhinsaa irraa baatu dandeettii rabbittiin siif kakadha ani inuma hin irraanfanne hadhaa sakraata du'aa gaafa ruuhin narraa baatu jirtu suniin irraanfanne ملك الموت دفون ساهن أولو حتى دعاس لمددا دموهم بربادو هريبا بريدا خيسان توري هنگا أتنا يمتو تخرا رحمة خي قدا خنافو أني وننين بربادو يا نبي ربي تيبو يوم برباد خرا رحمة ربي خيا أصون هم بلي فمني دنيا أمتا خناتين أصون هم بلي فمني حتى دعاء جزي روحين كام خيسابا تدي بيوم برباد سري جرتا لغاد بات يا سام أما وان جتشو برباد نجرا يا إلمان نما نميتشوخن إسا إلما مريماتي بيخا أهونسا شكين كبو روحي ربي في كلمة ربي قدا أمنا إرقاساتي في نبي تهوساتي برنوتا ساجل ديما أما في قلبي خيسنين جل ديما كجيل خيسن تركما دامس برا إنكب يا نبي ربي شكرا يا إلهي قالتني خيتي وانين سقافة ديوان ناقوتي يا ربي خيا أتي يا أركادانين بيخا خيسا على خينياسني بيتا سراهي بربادا
sirraan barbaada yaa rabbii gaarii. Waaniin si gaafadhu akkanaa gootu. Ilma Nabii Nuux kana akka bakka isaatti deebistu. Karaa barzakh qixaaxa takkaa maletti. Amiin. السلام عليكم. Nadura ati seeni. Haya galatoomi. Ani duraanuu isiniif himeetiin jira ture. Kabajaa nabiyyootaa tuquun qabnu Saam ilma Nuux kana kaasuun hin barbaachisu je'eetiin ture. Honoo gaawwanni sodaattan ta'e. Haa ta'u nuti akka kana ta'u akka kaasu maaliif beene yaa haasiya. Haya gaa rakkoo Saam kaasuu keessaniif wajji wal qabatee dhufuuf itti yaada. Way gawwummaa teeysan guddina. Way gawwummaa teeysan guddina. Yaa Sayyidaa Haasiyaa dhagaye maqaa Saam kakaasee ati ni yaadadha guyyaa sun. Maal jechuu feeteeti? Ani akka kaasuun see duuba. Dubaan akkamittiin beekuu danda'a namtichi sun ni kaasa je'ee yoomii yaadee. Mee dura tasgabbaawaa namtichi isni kaase sun Saam akka ta'e maaliif beektan? Mee naaf himaa namtichi akka Ciisaan Naasirii kun Saam kaasuu danda'a jettanii yaaddanii. Dhugaan akka dubbatu godhee jira Muusaa Saamiriinuu dibicha dahabaa. Mee naaf himaa isin lameen kun akkamitti ta'uu danda'a wanni sun? Akka nuti ija keenyaan agarretti Saam qabrii keessaas bahuun barbaanne. Sakraata du'aa hadhaa du'aa sun lama dandhamuun fadhu jee. Kunoo nuti tanaa agarree dhageenye. Isaanis fedhii Saam sun ni guuteef. Alhamdulillah jechuu qabna akkuma mucjizaa Aazar sunitti eega ka'ee magaalaa keessa nutti hin deddeemin. Mucjizaa Aazar jette mucjizaa jettee himte. Ajaa'iba. Ati qoy Aazar du'aa kaasuun sun mucjizaa dhugaa keessaa takka jettee mucjizatti lakkooyta. Aboo Sayyid Roobiin wayiin si gaafadhaati. Mee atummaan addaan naaf baasi. Uummata harmara dhaabbatu kana atumaatu irra wayyaadha. Atiitu haqa himee haqa addaan baasa. Garaagarummaa seerii Ciisaa ta duraaniitii fi kan ammaa tana addaan naa baasime. Yoo ta Aazar laalle. Saam wajjiniin wal adda. Saam karaa qabrii deebi'ee fedhii isaatiin. Aazar garuu lubbuudhaan jira. Magaalaa keessa deddeema. Namaanis ni haasawa nis ni dubbataan. Ayaata Rabbii keessaa tokko tahee jira. Akkasiimi. Akkasi silaa jettee tahee jira. Ayaata shayxaana. Yaada tokkoon qaba. Kaanje haa ajjeefnu. Laki. Yoo Rabbiin nutti aare hoo. Kabajamtoota. Wanni Rabbi aarsuun jiru waan akka uummata Nabi Muusaa addaan babaasu caalaa. Isaan kun balaasaa kanaan uummata Banii Israa'el bakka meeqatti addaan facaasee jira yaa kabiirootti. Ajjeesaa. Eenyu. Al-Aazar Aazar ajjeefamuu qaba. Mee eenyutu ajjeesa? Kuni salphaadha. Harka duubaatiin waardiyyaa teenyatti ergina. Qalbiyyaan Beetal Maqdis ajjeesuu hin dandeessu gurbaa sun yaa Sayyidaa Haasiyaa. Mee isinoo aayiliin teessan ni fudhatti.
nama tokko ajjeeftanii dubbii sun khanam takkaa hunda geenye isini fakkaata ajaa'iba ajaa'iba ummatuma akka bi'isin ayliin teeysan ni fakkaatti aylii daa'ima awoo khabiirticha akkamitti dubbattasa ummata dura dhaabbattee haasoftu kana waa xiqqashollee hin kabajju kabajamtoota meena dhagaya dubbii tana yoo firaa dhiisne gaariidha bakka ammaan booda mashaqaan ilaa amma nu qabatte ni geessi fatanaa azaarirraa eegalaati ilaa amma nu gaya kaa'usnu yaadni kiyya kun isiniif hin taane yaadni kan kee nuti hin usnu yaa sayyid buks garuu akkas ta'ullee gowwummaa lamadaa nuti firra kaayuun barbaannu isin idil wanni irraanfachuun qabne al-aazar ummanni akka itti beeku daliila mucjizaa rabbiirraa dhufe mucjizaa sababa du'aayii nabii rabbiitiin dhufe gizee sun waan tahu itti yaaddee jirta gizee ummanni beeke akka waardiyyaan beeytal maqdis gurbaa sun ajjeefte maal jaan ummanni ni beeyta nabiin rabbii namticha du'e ni kaase waardiyyaan beeytal maqdis garuu ni ajjeefte ajaja khabiirottiitiin ajjeesan gizee jaan mee akkam jettan haya mee naa hima akka yaada kiyyaatti namni isa ajjeesu nu wajjin hariiroo tokko haa qabu ta'uu hin qabu suuraa sana hadriin ta'e tanattis nama dhihoo ta'uu hin qabu silaa gaarii na fakkaata jammaatni balabaas sun silaa waan kana godhe gaarii na fakkaata isaanirraa namni tokko waan kana haa godhu yookaan nama isaanitti dhihoo haa godhu yaa roobiin kiyya waan nun jettu ni jira ani amrii sun akka gaggeessuuf nama ajaa'ibaatiin duruun qopheessee jira amrii tana rakkoo takkaan dhabatti dhibbatti qabakkaan geewu suuraa san hadriin tanatti dubbii tana isirra dhiisuu irratti silaa murteessine gaarii dubbii tana rakkoo takkaan dhabatti gaggeesse inni isin bichaan murtii kana eenyu laata darasaa faarsirraa dhufe tokko isini dabballee beekamaadha asiin dura asiiniyootaa fi mutashaddidoota irraa dubbii nuu fiduudhaan nu qaddamee jira adawwiin nama kanaa biyyeerra hedduu akka leencaatti dagee akka bofaatti baafatee waree nuu fidu faarsirraa dhufe tokko isini dabballee beekamaadha asiin dura asiiniyootaa fi mutashaddidoota irraa dubbii nuu fiduudhaan nu qaddamee jira adawwiin nama kanaa biyyeerra hedduu akka leencaatti dagee akka bofaatti baafatee waree nuu fida dabballee jette meemilikata saanaafimi namichiin sibaanu kun darasaa majlisa yuunaniyyotaati damee shari'aatti barataa cimaa barattoota faarisirraa dhufe keessa caalaan isaadha warra ustaas gaalameen irra qaroora biyya tana keessa namni shari'aa isirra fahameen jiru gizeen jiru dhaadheessuu kiyyaa miti beekumsi diiniif qabu haalaan nama ajaa'ibsiisa yeroo hedduun harka gizee dacwaa godhee ummanni afaan banii dhageeffatu daa'ii beekamaadha inni ammas wanni beekuu qabdan isni warra biyya roomaanii wataadara roomaanoo jinnillee waan godhu barbaannoo jiraate akka dildilaatitti isa itti fayyadamuu ni dandeenya kanaafuu fuulduraafillee isa wajjin waan hedduu hojjechuu ni dandeenya jechuudha kanaafuu namni kun nama ajaa'ibaatti akka salphaatti ilaalina garuu maaliif fi barabaas hin filatin dhagayeetiin jira akka barabaas tahe itti gaafatamaa awbaash maqaan isaan itti beekamanuu namtaa booyyee qulqulluu sirrii jirta isa wajjinis hariiroo ni qabu garuu balabaas iccitii dho'isuun beeku isni maraataa orjinaala kanaafu isaanis aazara ajjeesisuu ni dandeenya garuu amrii jajjabduu akkana namni godhuu qabu nama adeemsa siyaasaa qaceelloo beekuu fi yoo qabamallee dhiiga gama keenyaan facaafne ta'uu qaba jechuun kiyya namtichiniin ani baanu kun hariiroo bareedduu qaba matootii zuulitiyyiin wajjin yaa roobiin bareedaa kiyya dubbiin tanteenaaf ta'uu jirti mee waa xiqqaa shoqaceellootti nuuf ibsi wanni beekuu qabdu wanni nama gammachiisu hojiilee akkanaa kana karaa adda ta'een gaggeessa inni waan kana godhuufis kafaltii fi waan takkaa hin barbaadu galatallee hin barbaadu yaa bareedaa kiyya namticha ati baantu kun nama rabbicha dalagu akkas jechuu ni dandeessa akkasuma inni ani nam takkaan agarree laga yahudaa kana keessatti nama isarra Iisaa fi barnoota Iisaatu jibbu hin agarree na amane yaa Sayyid Qiyaafaa inni nama ajaa'ibaati taate deem fidime